Тебе праведничи покија и спаси и благи душите наши. Свети Боже, свети крепи, свети вестник, помилуй. Свети Боже, свети крепи, свети вестник, помилуй. Свети Боже, свети крепи, свети вестник, помилуй. Слава Отцу и Сину и Светиот Духу, и Светиот Човеку. Амин. Пресвета Троица, помилуй, Господи, очисти ги нашите грехови, Бати го прости ги нашите беззаконија, свети посети ги и цели ги нашите слабости заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отецу и Сину и Светиот Дух, сега и сегурно во веки веков. Амин. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небесата, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни долговите наши, како што ги прощаваме и ние на нашите должници, и не доведувај ни во искушение, но избави ни од злото. Што Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во веки веков. Биде да му се поклониме на Царот нашиот Бог, биде да му се поклониме на Христа, Царот нашиот Бог, биде да му се поклониме на чудотворниот Самиот Христос, нашиот Цар и Бог. Полюбиме Боже преди големата Твоја милост и заради големата Твоја добра извиши беззаконијата мои, најнапред измина мојата беззаконија чистина од грех, зашто беззаконијата моја знам и мојот грех е секогаш преден. Нека да смени грешни, след да злото свърши, да бъдеш правилен да го красиваш и да промениш да го засилиш. Нека да законите си зашни, но нека да майка Твоя, утия застава истина на Сърцето и на тървозите ни обяви, че познати ги тайни за премудрост Твоя. Господи, да си любите решени и на мудрости, най-мучи от правда за весело, истината на Господи да слава. Не, да го видиш, Избришите му беззакония, тука чисто сърце вомене Божие и дух вистински огнен воен. Да твърда е духа на своя и светли духи на земята огнен, да дивня радост на спасувајќи ми и со свој Божие дух да цврстиш. Беззакониците ги научено по Твоите патишта и безбожниците гонка ги се върнуваат. Избави от едната Божия на моето спасение и аз за да се зарадва на Твоята правда. Господи, Твоя устата моя и устата моите обяви похвала Твоя, да сакаше жртва ясните бидезе, да се пътниците ни посъркаш. Жртвата е Твоя силен дух, сърце помнито и смирено Ти Божие отвърваш. Господи, направи добра на сил, смъртварования на Своен, воздигни ги добрите оставности, това ще биде хубави жртвите на правдата, Благословяйте жертвите си паленици, кожната от олтар е приносила от Твоите. Боже, дойди ни на помощ, побързай, Господи, да ни помогнеш. И като цървена ти нека се заспа на тония, ще я вара душата моя. Нека се уплашат и заспа на тония, и да доживува зло. Нека отстъпат, нека се остана на тония, ще удита така. Нека се зарадуват и развеселат с обете всички, които те варат и които те сакат. Тебе души, които сакат спасение от Тебе и нека велат. Да се възвеличува Господ. Аз път съм верен сигурен. Поможи ми Боже, да си Господи, помощи ми да избавите Боже, да се даваме. Господи, услыши молитва за моя, чуй го молението моя, поради Твоята вистина. Услыши я поради Твоята правда и стапвай Господство Твоя слуга, защото пред Тебе не нас отправя да ми живите. Те приятел да продумва душата моя, да ходи до живот, до който и до земята. И роздай в темни како они, кои са на умени и на духовно и болнене, целодневни болнене сърцето моя. Сега на днешните дни размислил да следва и дела разсудува за делата на Твоите раце. И помня от Тебе раце, да ми душата на моя жена, зад Тебе, како су на земја. Услыши я по-скоро, Господи, духовно и малък са на
браќа и лице за своје огнене, заради за кој дека многу нешто скрекува добро, съобщие от Нената милост, Твоя, зашто на Тебе се надевам, Господи. Покажи ми го, Господи, патна како и да одам, зашто кон Тебе вознесувам душата моја. Избави се, Господи, от моите непријатели, зашто Ти Тебе прибегнам. Научи ме да изпълнувам волята Твоја, зашто Ти си мојот Бог, кој од благот ми града Ти поправка. Заради името Твое, Господи, ќе ме оживиш Твоја и Твоята правда, ќе изпълниш од него и душата моја. Според милоста Твоја изтреби ги непријателите мои и погуби ги сите кои изначуваат душата моја, зашто јас сум слуга Твој. Слава на Бога во истините на земјата и на луѓето и добра Твоја, те бариме да се образуваме, да слави и благодариме поради Твојата голема слава. Господи, Цари небесни Боже, очисте Држителе, Господи, Сине единороден, Исусе Христе и свети души. Господи Боже, јавни Боже, Сине на Отецот, кој ги земаш гревовите на светот, помилуј. Ти кој ги земаш гревовите на светот, прими нашата молитва. Ти кој седиш одесно на Отца, помилуй. Зашто Ти си единствен свет, Ти си единствен Господ, Исус Христос, во слава на Бога Отца. Секоја ноќ те благословам, Ти го палам Твоја име вечни во векови. Господи, Ти ми вежеш добро дворот, и јас реков, Господи, помилуј ме и целија мојата душа, зашто греших пред Тебе. Господи, кон Тебе прибегнав, научи ме да исполнувам Твојата волја, зашто Ти си мојот Бог. Зашто Бог Тебе изборот на животот, во Твојата светлина ќе видиме светлина. Продолжи ја Твојата милост во оние кои Те познават. Удостоен е Господи, ова вечер да се сочуваме од грех. Благословен си Господи Боже на нашите оци и хвален и прославен на Твоето име во векови. Амин. Нека биде Господи Твојата милост на нас, зашто се надеваме на Тебе. Благословен си Господи, научи ме на повелбите Твои. Благословен си Владо, кажи ме со повелбите Твои. Благословен си Свети, просвети ме со повелбите Твои. Господи, Твојата милост е вечна, делата на Твоите раце не презирајќи, Тебе Ти прибега похвала, Тебе Ти прибега пеење, Тебе Ти прибега слава, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Верувам, поединил Бог Отец, Светочител, Творец на небото и земјата, на се видливо и невидливо, и поединил Господ Исус Христос, Син Божи, единороден, кој од Отца е роден сите векови, светлина од светлина, Бог вистински од Бога вистински, роден, нестворен, едностожен
Богородице, спаси нас. Радувайся, Дево, Бого небесно, Адамово подиховання, Ядово матховання. Радувайся, се непорочна, палатона народна сіце. Радувайся, один престол, нас жителя.
Господа
помощнице на оние, što verno ti se mola. Presvятая Bogorodice, spasi nas. Raduvaj se, Vladicice, ognjena kolesnice, na slobodu duhovi rajaju, koji vo sebe imaš, drvoto na život od Gospoda, čija što slavovskio životvoruva. On je koji sobera se pričestuva i od pogibe da se zasovnija. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Podkrepeni su tvoja ta sila, verno ti vikame, raduvaj se, grade na carotna svijete, korone sečena za koja javno, beja raskažovani, slušani čudesni nešta, raduvaj se, glavočino neizmerna. Radujaj se, prečista, prosravno žive, adište na slobodu, sadu koja Bože sveni od bisergo proizvede. Radujaj se, najčurno izmirovanje, svo Boga nasiteko, što postojalo te slavat, Bogorodice. Ужасовшася вся ческая, о божественной славе Твоей, Ты полный искусом брачная дева, имела естиво утробе на всеми Бога, всем воспевающим дня, мир подавающая. Божественное сие и всечестное, совершающее празднество, Богомудрый, Богоматере. Придите руками воскресшие, огнея рожа Гостя, Бога слави. Пресвятая Богородице, спаси нас. Милостивна плаванцу за причину за опочувanje на світе. Радувай се, пречиста, на сумanje на проросите. Радувай се, украсувала Господите. Пресвятая Богородице, спаси нас. От тебе, Павна Руса, koja plamenuna Bogu Božijeto izgasna, zato aktivigame, raduvaj se Devo, runo duhovno, koje gede omoreti. Slava Otcu i Sinu i
Thank you.
Napočnuta zostane pred Godom,
ispraten beše, na Bogorodica da je reče, radovaj se, i so glas besploten gledajći kako se oplotuvaš, Gospodi, vo užas stoješe, voskliknuvajći im. Raduvaj se, niz tebe radosta zableska. Raduvaj se, niz tebe kletvata iščezna. Raduvaj se na panatiotavam ispravovanjem. Raduvaj se na Eva, osovlaznite i solzite izbavuvanje. Raduvaj se, vi sinovi, zapomislite, čovečki nedostižna. Raduvaj se, dlabočino, ni za očite angelski nesogledljiva. Raduvaj se, zašto carski prestol si. Raduvaj se, zašto go nosiš, nositelot na se. Raduvaj se, zvezdo, koja sonce togo objavuva. Raduvaj se, utrobo, na božestveno to poplotuvanje. Raduvaj se, niz tebe tvarta se obnovuva. Raduvaj se, niz tebe na tvorec od mu se poklonuva me. Raduvaj se.
sivo čistota, smelo na Gavrila mu prozbore. Preslavenio tvoj glas, nerazbirlive za dušava moja, zašto za roždestvo, niz besemeno začnuvanje zboruvaš, voskliknuvajki, Aliluja. Sakajki znanje to, nesoznatljivo da go doznajem, deva povika kon tajno služitelot. Kaži mi kako je možno sin od utroba čista da se rodi, a toj so strav odgovori. I ovaj go reče, radovaj se na tajnata, neizrečiva nositeljke. Radovaj se na onije što molčanije, barat, veropaziteljke. Radovaj se na čudata Hristovi, načalnice. Radovaj se na povelenijata njegovih temeliteljke. Radovaj se, lestvice nebesna, po koja Bog sleze. Radovaj se mostu koji zemnite na nebo givo zveduvaš. Radovaj se čudo mnogosloveno od angelite. Radovaj se mnogo oplakan porazu od demonite. Radovaj se nadumnata svetlina sija rodila. Radovaj se, način od nikomu ne si mu go otkrila. Radovaj se ti koja mudrite so razum gi nadminuvaš. Radovaj se ti koja vernite so smisla gi ozaruvaš. Radovaj se, nevesto, jaoseni, neiskusobračnata i plodnata utroba neizina, niva besprekorna postana, za onije koji spasenije sakadažneja, pejki neprestano, Aliluja. Savetin, poznavajki go pozdrav od nezin se zaraduvam i
sligra kako niz pesna na Bogorodica i vosklikna. Raduvaj se, lozo solastar nesovenliv, raduvaj se na plod besmrten steknuvanje. Raduvaj se, sotvoriteljke na Tvoreco čovekoljube. Raduvaj se, roditeljke na onoj koji život odgorode. Raduvaj se, nivo koja obilni od plodna štedrosta gorodi. Raduvaj se, trpezo koja obilno očistuvanje nosiš. Raduvaj se, rajska ta sladosja rascutuvaš. Raduvaj se, na duši te pristanim prigotvuvaš. Raduvaj se, preslatko molitveno kadenje. Raduvaj se, nasi od sveto čistuvanje. Raduvaj se, kon smrtnite Božjo blagovolenje. Raduvaj se, na smrtnite kon Boga drznovenije. Imajki vo sebe, celomudreniot Josif, se zbuni gledajki te, neiskusobračna, zatajnobračna mislejki te, tebe preneporočna, doznavajki deka od svetiotu, tvoje to začnuvanje reče, Aliluja.
Nas
spasi se od mene grešnijog i nečistijog, koji su nečisti misli, zborovi, postavki, se stori, nose mane potrebe ni poradi, lesnom i slenu stan, zvesto stana grobna životnite naslavi. No videći, ti si majka, na čovekoljubivi od Bog, čovekoljubivo smiluvaj mi se na mene grešnio, ti bludnio, i primija moja ta molitva, što ti ja prinesuvam, su nečisti usti, posluži se so, tvoja ta majčinska sloboda i pomolivost, tvojo sini naš hvalite Gospod, da go otvori za mene čovjekoljubivo do srce na svoja ta blagost, otkako će gi prezre bezbrojnite moji pregrešenje da me obrati kon pokajanije i da me napravi iskušen ispolitel na svoje te zapovedi i kako milostiva i milosrdna, dobroljubiva bili sekoga što mene, a ovoju pak život bili topla zastupnica i pomoćnica, progonуваjući mi neprijateljski te napadi i vodeći me kon spasenjevo času na smrta, sočuvaja moja ta bedna duša i od strani daj budneja, prašite lica, naložite duhovi, a o strašnio den na sudu, izbavi me od večna tamaka i napravi me naslednik na neiskažljiva ta slava na tvojoj sini Bog naš. Sada ja primam, Vladičice, preko tvojega posredništvom i zastupništvom, poblagodata i čovekoljubijeto na tvoj jedinoroden sin, Gospod i Bog i Spasitelj naš, Isus Hristos, komu mu pripada sekoja slava, čest i poklonuvanje, na njegovio bezpočeten Otec, što presvetio ti plavi životvoren negodu, sega i sekogaš i u veki vekov. Slava ti, Bože, slava ti. Uglavni me na spijenje, Vladiko, daj mi odmor na telo tvoje duša tam, začuvaj me od mrače i krevoven son i od svekako temno i noćno sladostrastije. Skroti ge, porivite na strastite, izgasni ge, raspavenite streli na lukavio, primamljivo naslučani kod nas, založi našite telesni возбуди i smiri se kako zemno i materijalno mudruvanje. Daruvaj mi, Bože, podaru, celomudrena misla, trezveno srce, lesen son i oslobodi ne od svekakvo đavolsko mečtajnje. Kreni nebo vremetona molitva, utvrdeni vo tvojite zapovedi čvrsto, da bi pametine tvojite sudovi, sedačeno slavoslovije darovajni,
великолепно ime, na Oteco ti, Sino ti, Svetlo Duh, сега и секогаш и во веки веков. Преславна и секогаш Дево Мајко на Христа Бога, принеси ја нашата молитва на Твојот Син и наш Бог, преку Тебе да ги спаси душите наши. Алеш ми е Отец од прибежище, ми е Синот, покров ми е Духот Свети, Троице света, слава Ти. И да се удостоиме за слушање на Светото Евангелие, Господа Бога помолиме. Господи помилуj, Господи помилуj, Господи помилуj. Премудрост, просто да го изслушаме Светото Евангелие. Мир на сите. Ти се чита во Светото Евангелие според Јована. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Им рече Господ на своите ученици: Јас сум вистинската лоза и мојот Отец е лозарот. Секоја прачка во мене која не дава плод, он ќе ја исече, и секоја која дава плод ќе ја очисти, за да принесе повеќе плод. Вие сте веќе чисти преку Словото што сум ви го проповедал. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе ако не е на лозата, така и вие ако не бидете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. И кој е во мене и јас во него, тој ќе даде многу плод, оти без мене не можете да правите ништо. Ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор, како прачката, и ќе се исуши, и ќе го соберат, и во оган ќе го фрлат, и ќе изборат. Ако станете во мене и зборовите мои во вас, тогаш што и да посакате, барајте.
Господ наши od Boga nam pomagaj, oseli da pokori po njegovite noze, sekakov neprijatelj i protivnik. Ušte se molime za visoko preosveštenje mitropolit naš Petar i za svetovo Krista bratstvo naše, za se koja hristijanska duša natažena i ozlobena, na koja im treba Božja milost i pomoć, za zaštita Novoj grad i za onije koji žive tvo nego, za mir i dobro na celio sve, za blagoslovstojba na svetite Božji crkvi, za spasenje i pomoć na odsite i brajketa naši, koji se trudati služat revnosno i su strah Božji. Za onije koji se odsutni na pad, za iscelenje na bolnite, za upokojuvanje, prostuvanje, blažen spomen i razrešuvanje na grevovite nasite porano, počinati oci brajka naši pravoslavni, koji ležat ovde i nasekade, za izbavuvanje na zarobeniti za brajkata naši koji se na rabota, i za site koji služat i služele v ovoj svet hram, da se pomolime. Ušte se molime za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, posjetuvanje, prostuvanje i razrešuvanje na grevovite na Božji te rabi, koji go praznovat ovoj praznik, site pravoslavni hristijani. Ušte se molime da se zapazi ovoj grad, ovoj svet hram i sekoj grad i zemlja, od glad, pomor, zemljotres, potop, pogan meč, napadanje od tuginci međusebni vojni, da bide milostiv i blagonaklonet, dobri oti čovekoljubiv Bog naš, da otkloni se kakov gnev što se podiga protiv nas, da ne izbavi od svoje to pravedno nakazanje i da ne pomiluva. Ušte se molime, Gospod Bog, da go usliša crkvenju i glasom nas grešite i da ne pomiluva. Usliši ne, Bože Spasitelju naš, nadeš nasite, krajišta na zemljata durina, onije koji se daleku pomorinjata i milostiv bili kod nas, vladiko, grešnite i pomiluvajte. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Zašto si milostivi čovekoljubi Bog i tebe, slava ti voznesuvamena, Otico ti, Sino ti, Sveti Duh, svega i sekoga živoveki vekov. Mir nasite. Glavije naši pred Gospoda, da gi priklonime. Vladiko, mnogo milosti, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomolite te na prečitata Vladičica naša Bogorodica i prisno Deva Marija, susila da načestni od životvoren krst, o zastupništvu da načestnite, bestelesni sili nebesni ispore, molitvite na čestni oslaven ploro predeče i krstite od Jovan, na svete slavni i sepalni apostoli, na svetite dobri, slavni mačenici, evo dobro pobednici, prepodobniti bogonosni oci naši, na svetite oci naši vselenskite, veliki učitelji, svetitelji Vasilij, veliki Grigorij, Bogoslovi, Jovan Zlatus,
на светиот отец наш Николај, архиепископ Миликийски, чудотворец, своите равноапостолни македонски и всесловенски учители, Кирил и Методи, нивите свети ученици, Климент и Наум, христите чудотворци, Сава, Горазди, ангелари, преподобници и богоносни, пустиножителни отци наши, Прокопчински, Ивановски, Йоаким Особовски, Гаврил Лесновски, Нектари Витовски, светите епископи Григорий Солунски, Герман Преспански, Иларио Мегненски, светиот Ангел Битовски и на сите македонски свидетели, светите праведни боговци Йоаким и Ана, на светиот Теодор Тирон, чишто спомен го празнуваме, и на сите Твои свети направи ја благоприятна нашата молитва, дарувај ни простување на нашите прегрешенија, покрине со покривот на Твоите кривди, острани од нас секаков непријател и противник, смири го нашиот живот, Господи, помилувај на нас и Твојот свет, и спаси ги душите наши, како добари човеколюбец. Oh
Gospod, nije Tvojite slugi otkako se izbavitme od zlo i pejme, pobedna i blagodarstvena pesna, no videći imaš nepobedljiva sila oslobodine od svekakvi opasnosti za da ti povikuvame. Raduvaj se, nevesto, nevesna. Visoko prečesni i prečesni oci, braća i sestri, naša ta sveta Makedonska pravoslavna crkva, kako i ostanatite pomestnim pravoslavni crkvi, tekot na velikdenski odpost, upatuvat posebni molitvi, so posebno molitveno odnesuvanje i pohvalnih pesni kon presveta Bogorodica za sve to što nam presveta Bogorodica ni go dala i ni go dava. Imeno presveta Bogorodica je vtorata Eva. Prvata Eva, pramajkata naša, poradi nevozdržanije, poradi neposlušnost, javeša od zabraneti od plod i poradi toga dojde grevot, a preko grevot i smrta, prvo duhovnata, a potom i telesnata smrt. I ne možeše nikoj da go izbavi čovečki od rod, od grevot i smrta, osven, sami od Bog, Sin od Božji, Hristos Spasitelj, koji, kako Sin Božji, božestveno, prevečno se rađa od Otecot, a po blagovolenije to na Otecot zaradi nas i zaradi naše to spasenije, posaka da izleze od pregradkite na Otecot i da vleze go prečistata utroba na presveta Bogorodica, da začne i da se rodi, da požive so ljudje to, da gi pouči za postojanje to na Boga i kako da veruva, da lekuva od svekakvi bolesti i najposle zaradi nas da bide osuden na smrt i to najstrašna v to vreme smrtna kazna so razpljuvanje na krst. Bil tepan po plečite, bil šamaran i plukan po obrazite, trnovene smo stavile na glavata, krstot mu go dali da go nosi na Golgota, tamu so svojata smrtja uništili smrta i otkako bil pogreban v tretji den voskresnal i se voznesol na nebesata, za da je proslavi naša ta čovečka priroda. No, čovek od braća i sestri, otekot na svoj od život, kako što veli jedna latinska pogovorka, vene vidi vici, dojdov vidov i zamina, ili nekada se upotrebila pobedi, taka što čovekot dođa u ovoj svet i si zaminuva mesto drugo, za da može da go spečali carstvo to nebesno nema, osven tuka na zemljata. No, čovekot ne može so svojite sili, kako što slušnahme od večerašno to sveto evangelije, sam da se izbavi od grevot
i da pravi dobro, zašto Hristos rekao, bez mene ništa ne možete da pravite, no pokraj toga Gospod nam je dal i pomoćnici, ni dal zastupnici, ni dal prekrasni primjeri kako da se izbavime od grehota i smrta, kako da se borime su iskušenijata u ovoj svet, a kako najdobar primjer za naša zastupnica pred Boga trojičnijog, pred Hrista Spasitelog, je dal Majka Božja, presveta Bogorodica. I presveta Bogorodica je ona koja postojano vo crkvata Hristova molitveno se zastapuva pred Sinot, neizini naš Bog Hrista Spasitelog, zašto molbite neizini se sekogaš uslišani. I posebno vo najteškite momenti od života nije treba najnapred da se obraćame na presveta Bogorodica, za da ne zaštiti od svekakvih zla i od iskušenja. Pa taka ova molebno i falebno bogosluženje što naša do Sveta Crkva ga ustanovila, koje se imenuva akatist na presveta Bogorodica, a dođe zborom akatist od akatizo, što znači molenje bez sedenje, odnosno sustojenje. Eve, nije sustojenje, se obraćame prvo, tuka beše kanonotna Sveta Bogorodica od pevcite na pevnicata ispejana, potom go služivme i akatistot, koji što je bogosluženje napravljeno po jedan nastan vo Carigrad koga, a variti Persijancite go napadnale prestolni od grad na togašната imperija, Romejsko carstvo, istočno Rimsko carstvo, i togaš nemale drug način za da se izbava od opasnosta i od opsadata što se slučila od neprijateljite, osven da se upatat molitveni molbi, prozbi do Boga, a kako zastupnica ja izbrale Majka Božja presveta Bogorodica, patrijarhot Sergij od crkvata posvetena Bogorodica imenovana Vlaherna, kada se naodjale i rizata i pojasotna presveta Bogorodica gizemale i zajedno so celiot narod trgnale niz gradot po ulicite da pravat litija i da se obrata su duhovni pesni kon Boga preku zastupništvo na presveta Bogorodica stignale do moreto, a patrijarho togaž vrlo odrizata i od pojasot gi brknal vo moreto, po vodata, pa site zakani od neprijateljite propadnale, zašto neprijatelj odrekao nije na vaše to baranje za mir možeme da izlezeme vo presred samo ako vi se odkažete od verata vaša vo Hrista. No tije ne se odkažave i eve preku zastupništvo nam presveta Bogorodica. Najednaž nastanala silna bura na moreto, potonale mnogi brodovi i neprijatelj od pobegla vo bekstvo, se spasil grado. To se slučilo vo 629.
27. godina, braće i sestri. Za ova što se slučilo, za ovaj golem nastan, za ova pobjeda na neprijateljot, togašnjot, protodjakon Đorđe Писидискина, Великата црква, напишал песни 25, кои се поделени во 4 статии. Првата ја отслуживме сега, а уште другите 3 ќе ги отслужиме идните петоци и во петиот петок се служат заедно сите статии и со тоа завршува акафистот на Пресвета Богородица. По сето ова што се случило, овие песни, браќа и сестри, нашата црква ги практикува. И ние сме, особено овој храм кој е посветен на Богородица, може би и од ретките примери каде што вие вака многубројно доаѓате на ова свето богослужение и молитвено се застапувате и барате помош за сите маки, страдања, искушенија, неволји што ги имате во вашите семејства и секаде, но и за здравје и спасение на домашните, на семејството и на сите пријатели, но и на сите луѓе, зашто наш близок е секој човек, сите сме од еден Бог создадени. Затоа, Црквата Христова се обраќала и при други прилики на Мајката Божја во такви тешки моменти и искушенија. Па, меѓу другото, ќе споменеме дека во Русија во 1170 година во Новгород непријателот кога ги нападнал, немале друго решение, освен пак предводени од патриархот да ја земат иконата на Пресвета Богородица и да излезат на градските зидови и да се молат, и така наеднаш настанала огромна темнина, се збунил непријателот и во еден метеж кој бил настанат поради отпорот што го даве оние кои што го бранеле градот, се дал во бегство непријателот и се спасиле. Ќе посочиме уште еден случај кога еден од првите министри на багдадскиот халиф во тоа време, кој што бил обвинет дека наводно напишал некакви писма на византискиот цар и тогаш бил обвинет светиот Јован, кој што немал друго решение освен да се помоли на Бога за да го избави од ова клевета и од ова несреќа што му се случила, но халифот, без да го испита случајот, одлучил да му ја пресече неговата десна рака, а тој со левата рака ја приклонил кон остатокот од раката што била пресечена и се молел на Мајката Божја, Пресвета Богородица, да му даде сили и да го излекува. И за миг заспал, а кога се пробудил, раката била веќе излекувана. И свети Јован Дамаскин, овој голем светител на црквата наша, света православна, и се заблагодарил на Мајката Божја за ова големо чудо, но и при друга една прилика, кога тој напишал
pesni za da ga uteši jedan monah, komu umrel negovijot brat, pa gi napiše onije pesni što gi pejeme na opeloto, bez da go dobije blagoslovno od negovijot duhovnik, kogaž mu bilo zabraneto da pišuva i da peje pesni. No, Majkata Božja mu se javila na duhovnikot i mu rekla: Jovan treba da pišuva i da peje pesni, a slično nešto i Roman Slatkopecot, koji što bil od Sirija i nemal nitu glas dobar, nitu možel da peje, videći bil go nekoja prečka pri govorenje i pri pejenje, se obraćao na Majkata Božja, da ne mu se podbiva, da ne mu se ismejuva od crkva da toliko ga peje. I Majkata Božja bi slušnala njegovite molitvi i koga toj zadremal mu dala jedan svitok da izede, a potoa koji koga zasnal na pevnicata, koga zapela svoj jedan prekrasan glas i prekrasno razbirljivo pejenje, se voshitile site i ne možele da poveruva. Evi gi čudata, braća i sestri, što gi pravila i gi pravi Majkata Božja i danas. Danas nije, imame potreba postojano od pomož, no pomošta sekogašnji od Gospoda, našli od Boga što ti sozdal nebo i zemljata. No pomošta sekogaš biva i preku zastapništvo to, preku molbite i zalaganje to na onije koji se najblisko do Boga. A nema poblisko do Boga od Majkata Božja, Presveta Bogorodica. Molim, zinite molitvi da se molime i nam, na site koji imаме potreba od njeziната pomoć. Gospoda ni isprati sili telesni i duhovni, za da izmolime od Boga preko njezineto zastapništvo, mir, blagoslov i blagoslovstva doma, o našite semejstva, kaj našite bliski, o naša tatkovina, o naša crkva i o celio svet. Amin. Blagoslov od Gospoda pri njegovata miluje na vas, preko njegovata blago i čovjekoljubije postojano, сега и всекога, и во веки веков. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Високо преосвященнейший владыко святый, благослови. Христос вестинскиот Бог наш, помолитите на своята пречиста майка, со силата на светиот и животворен крст на светите славни световни апостоли, на преподобните и богоносни отци наши, светиот отец наш Теодор Киров, светиот маченик Кодран, светата Анастасија, чиито спомен денес им празнуваме, на светите праведни боговци Јоаким и Јана и на сите свети да не помилува и спаси, зашто е благ и човеколюбен. Да се помолиме со благоверниот и солюбив народ наш. Господи помилуй. Да се помолиме за високо преосвещениот митрополит наш архиепископ за оние кои врагави на духа. Господи помилуй. Оние кои се милостиви кон нас и слушат. Господи помилуй. Оние кои помагаат нас недостойните да се молиме за нив. Господи помилуй. За избавување на заробените. Господи помилуй. Рајка на нашите искуват. Оние кои пробат во моето. Господи
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Свите Отче наш и Господи, Исусе Христе Боже наш, смилувай се на нас. Молитвами святаго владики нашего Господи, Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. За спасение нека се молитвите. Амин. Просени пред Майката Божия. Амин.